si Melfi. Oh my gosh, grabe. Na-meet ko ang owner sa Hungry Belly. Yes, Sir Renan. Kamusta? Hello. Okay lang. Tagalog ako. Amo na nga dumahibi ako dahil matcha-challenge na naman tayo sa pagtatagalog. At dahil 1 year anniversary natin ngayon, susubukan natin magtagalog. Okay lang ba? Okay! I believe this is your second. Sabi Tagalog, tapos nag-English bigla. Wait lang. Yeah, dalawang This is the second branch, the Hungry Belly. One in Manila and then second here in Iloilo. I know I have followers there in Manila. Where in specifically in Manila, sir? Located siya in SB Road, Mindanao Avenue. SB Road, Mindanao Avenue sa may Novaliches, no? So, come on sa inyo. And since 1 year na tayo, susubukan ko pong magsalita ng Tagalog o English para mas may... Pwede Ilonggo. I born here in Iloilo. So, Ilonggo, nakakaintindi naman ako. Wala ka mo choice. Kamu ang mag-understand sa akon. Tira muna ha, sa Novaliches, kadto ka mo. I believe, ika ni sa likod naton, isa ni siya sa mga affordable nga sangyupsal diri sa Ilo. For only 249 pesos, we get to enjoy. Ano gani, sir? Plain pork, then we have marinated pork, the bulgogi and the spicy. Then we have the 8 kind of side dishes. And rice, soup, unlimited lahat yan. Only kag 8 kabilog nga side dishes. And kung gusto nyo pagin matilawan ang ako nga favorite nga cheese, you could avail it for 349 pesos. Hello everyone! Yay! Ari kami subong sa Hungry Belly sa may Democracia Street Corner, Washington, diri sa Haro, Iloilo City. This is ini naman ang bago naton nga place kung sa diin pwede ka mo kakaon sa mga Korean food. As you can see in front of me, kag may upod ako subong. Upod ko siya sa teatro way back how many years ago? Okay, 5 years. 5 years. 5 years. Oh my gosh, 5 years na kami nakagraduate. Kag pari man akong trip namon magkaon. So, let's all welcome Melfi. Hello guys, everyone. And so mga wala gali ka ba no? Let's all greet Miss B a happy anniversary. Yeah. So this is her anniversary vlog. And aside from me, wait lang ha, are you ready? Ano, are you ready? Wala ka. Wait lang, are you ready? Ano na-inform ako? Oy, thank you kids. Tanan nyo na-greet. Baka Ano? others pa. Dali lang. Na ano ko na. Nakulbaan ako sa imo. Wait, in-invite ka di para magkain. Hindi para nga yun ko. Ano na guys? Ano na? Wala. Mga other people nga mag-greet, gusto mag-greet sa imo for your anniversary. So, play lang. Okay. Happy anniversary, Rubeinspired. Hello, this is Mr. PH. Happy anniversary, Ma'am Rubeinspired. God bless po. Bye-bye. And yeah, hey guys. So yeah, happy first anniversary kay Ruby, and of course, please continue to make your viewers happy. Say mo ginaobra, and of course, be happy always. And yeah, hope to see you soon. And yeah. Mga chance ta, please collab to soon. And yeah, congratulations, lapit ka na lang maka 1K. And yeah, bye. So I just want to greet my homie Ruby. Happy anniversary. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, more years to come. Die. Create more, be better more every single day. Don't let anyone stop you from creating. You're doing better. You're getting there. Congrats on your milestone. See you soon. Rubeinspired. Happy anniversary! Oh, thank you very much, kids! And for those na subscriber ko na get for almost a year, thank you very much for supporting me. And of course, since 1 year na kita, what shall we do? Makaon. Kag magkaon. Alright, let's enjoy! Let's eat!
answer ni Gali. So, una. At sa subong. Pero kasi ano lang. Korean style, spicy. And we have bulgogi. Kaya ko siya lamunan in one bite. So far sa apat, plain, beef, spicy Korean style, or bulgogi, din mo favorite? Bulgogi. Ako, na-miss ko sa plain. Kasi siyang plain lang siya, dear. It's so namit ka. Ari nga akong favorite. Pag iniyas, sure gini nga favorite. Kaya bis ka na ano din gamiton ko. Pag mula ning nabala ko nga nag-offer. Sa mga friends ko, liwat. Yes! Kamuton ko na ni ka-excited. Naku diyan sa akong favorite yan. May cheese sila. Nanda kita niyo na. Ay, may cheese sila. Ang isa naman di ang wala ko pa na-try sa ibang isang gupsal di sa Iloilo. Ano? Ano? Steamed egg. Kanina mainit na siya galing kay. Ginubos naman luto before kami Yes. nag-try siya. Okay, so you try the steamed egg. I'll try the cheese. Excited na ako for the cheese. Excited ako sa steamed egg. Oh my God. Okay. Ready? Sabi ko kamuton naman. No. Sorry guys, ako lang yung ano. Ako lang yung hindi. Okay, ready? Cheers! Oh my God. No, namit. Try mo na yun. Ikaw lang, Chef Lan. No! Ang cheese like... Lain na yan sa bowl. Okay. Basta! Try nyo! Diba?
Attain. Yeah, so thank you very much for the 1 year na tungop na sa pag-YouTube. So, kamuti na nga mga Facebook friends ko. Go search Rubeinspired Ilonggo vlog on YouTube and watch our full anniversary video. Yes, thank you for visiting and watching. Future watching. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang nagganay, kag hindi pagkalimding. Rubeinspired!